Perché vai per l'iniziativa del Pievel Paraua da Bai Vernetta e Vivon de Sauna nadina subvenziuns per l'utilizzazione de pesticids e del diever profilactic d'antibiotica. La Confederazione sostegna las puras ed ils purs finanzialmein cun paiaments directs. Els venien danès sch'ils precs per las vivondas produzidas na cuvran bec lur expenses. Las puras ed ils purs survegnan mo paiaments directs sch'els resguardan per exempel las reglas per proteger la biodiversitat, las reglas concernent il diever de la DIM e la tegnida d'animals. Ils paiaments directs venien finanziats cun las entradas de taglia. L'iniziativa inoltrada pretenda di introduzir reglas supplementaras per ils paiaments directs, per quai votai nus ossa davart quella. Che samidas? Se l'iniziativa viene acceptada, dati ulteriores reglas per ils paiaments directs. Las puras ed ils purs survegnan mo pli paiaments directs scels, metten a disposizione una parte del lur terren per proteger la biodiversitat, sch'els renuncian a pesticids artificials o naturals, sch'els desisten de duvrar profilacticamain o regularmain antibiotica per lur animals, sch'els tegnan mo pli tants animals sco quai ch'els po nutrir cun il pavels ch'els produceschan sez, quai reducescha la quantitat de la DIM. La perscrutazione, la cussegliazione e la scolazione agricola s'orienteschan era tenor questas finamiras. Pesticids en mezz artificials o naturals per proteger las plantas, ils animals ed ils umans d'organisms nujaivels, per exempel bulieus. I dat duas sorts de pesticids, products fitosanitars e biocids. Products fitosanitars, per exempel, venien duvrats per proteger las plantas contra malsognos o per combatter il cerclim. Biocids venien per exempel duvrats per la desinfeczione o per combatter insects. C'enins en ils arguments de las aderentes e dels aderents. Pesticids, antibiotica e la DIM contamineschan l'aua da baiver, quai c'agiuna problems per la sanadat de la populazione e la biodiversitat. Cun las taglias gi de la populazione a finanziare ils dons per l'ambient, las reglas modificadas promoven in agricultura persistenta. L'agricultura sto suppigliar responsabilitat per las generaziuns futuras, per quai dovri reglas pli severas. C'enins en ils arguments de las adversarias e dels adversaris. Reglas pli severas flaivlenten las puras ed ils purs uscia ch'els pon producir pli paucas vivondas. Pli pauc che la Svizzera producescha sezza de pli products che nus stuein importar, quai fa de pli don all'ambient all'exterior. Per incinas puras ed incins purs es in memiachar de resguardar las reglas severas, per quai renuncian els als paiaments directs e produceschan cun damain resguard de l'ambient. Se te vols che l'iniziativa Paraua da Bai Vernetta vegna acceptada, votescha gia. Se te vols che la vegna refusada, votescha na.